Orutindo rukugambwaho n'urwanyabiko urukugita amagombora ga Pachwa Town Council Mabari hamwe na Pachwa Sub County ahari Kiryanga Kabamba okuzo mu district ya Kakomero. Abaturani bagira ngo bwebembeze bwa district ya Kagadi bukatindo rutindoru bite bwa nyama ya meza na rukatwarwa mutunga bwa nyama y'injura nyinji kugwa. Ekisaru kinu kusabo buyambi niko abantu tukubona omusajja kumara kyo nuwe yatuyambire yatiteraho rutindo runo rwakwe rutaroho saa zino twetaina ho kuraba cyonka saa zino marakini we yatuyambire tukuraba aha rutindo rwakumara abo busubuzi bakwetorora ebicyuka kumara hari babene baraba uruhande rw'ugufu bakwetorora kilometero kazindi zikongera mu kayitana enturukiya ihingura ine abantu bakeje mu butale abantu bacyakora business babo butoyito so tukuturira district yaitu era betano busobozi hakiri aba haiguru minister wa byenguda aliyo arobsasi waitu urugudu runo rukorwe. Abana b'amashomero n'abakazi benda tebine burabo otireho n'abashubuzi tebine ho korabye imishuburo yabo. Rutindo hano ratubona bonesa kurabo no turaza kuhinga emere niyo turagiha kuza kwambuka n'abana kwega tibacaye gahabwo rutindo runo. Nshaka government ese muri ngogone etuwere tuyambe habo paturu kuba habo muhanda guno. Yoko buri wasanga gwabana n'amashomero ko okuzikana ko kwa buri kiri habo muhanda kubamo. Hariho umunyambabazo ko zirakatindo kwera abantu kubana barabaho konga kwahereze kakora bamukoma. Ntingu obunyamaze kutindaho tukatindaho na kurumune kichweka bivu amazireho tukatahe emitwaro 46 obu twamaze kukatinda tukafuna influence ya mani kugamba kulembezi ebegombora kila muno muze yasiga giso waye ero no CID kyabasala bacho mu kunkwata bukwata ntinkozere kubi baitu nkahunira muno ntingu abasayijabo bakajumisa muni bali ya government kaja kusanga abakuru ha district batene kibamanyire. Mukuru w'entebe ya katana habwa district ya Kagadi Osiyande bwami nagira ngo bakatunga ikizibu cenjura nyinji kandi ngo hato batandikireho ru eyo kureba ngo bakora rutindoru kandi twaba twayina nguturebe kuko amizi gara stabilizing arayi ndijwe bigoma amizi ngarabamu abaho dici hagato mu rugudo nenda kusima mutakomwe owakire hebiti kugira ngo abana bambukireho n'abantu bambukireho na pizarambukiraho ukemo tukatiyoraba. Uzoreho it was a very big discussion on to yo modek chakana kandi chakatanu RDC diso nyowe kao na engineer bona tuwazayo twayikireyo kwagira for immediate intervention. Orutindo rukamaraho miliyoni nkaga bitu kandi abatura nabagira ngo ba engineer tubarakozire mu rumo murungi ekiretire rwacu ekabucerkare gashakwa Thomas tumwebaze.